Дере бастык эмесини быджаха тагыстылар. Молодой борец, тоже сил много. Не пускает вновь Бу бөгөстөр бәгәһә своего оппонента. утарсаатыларын ахара баһаян. Бүгүн бәйләрен иккәдләргәр деким күстәгән баһасаллар. Американец бәгәһә жүгәй дөбүле калларда. Колобра эти финалга тахсыга андыду Россия призера Тимур Бежоева. Калбарьян төһәрен растык каян кисүтә. Онан этергедле тусту тахсыбакка да калбыда. Ол гынан баран бу американец сүдәк күстәк тустук. 2007 Панамерика континентин чемпионы. Былырыңгы хылтымүгүнен Америкага үс рейтиннәк тустук. Олата Олимпиадага сүмердир Америка чемпионатыгар үс местеләк. Кайл Дейк, оны Джордан Барроуз кенеттен. Саңа жыл эндине быкыһын Капкаска каләһәдди бута. Снайдердин. Онно Вольниктен лигага андыды экс-чемпионы Кытак Саболовы кыян турар. Салгы касавирка ытыллы турнирге кыттыакта катадаганы ыяһынын хатааны орбокка кыттыбатага. Оп. Американец ахара түһән кибисте. Мне показалось, что он первым с ковра ушел. Нет. Кевер кытыта тустуга сыга туттан кибисте. Посчитали, что 0. Оттон чермен валиеп туһуна така хакаһерин тустун таптаачылары кинини билеллер. Кинесе 6-5 7 килелерге тустар эте. Быйыл бу 7-4 килега таккан бу Красноярскайдагы турнирге сүддәг жүгәй тустуулары көрдүр хөҗҗәр. Багаһа финал чемпионыгер андыды экс-чемпионы Магомед Расул Гази Магомедовы. Кайбыта ванна финалга таксан рейхин кисиге яригин турнирин былырынгы кыйылага Азнаур Табаевы. Onun lokan sayap kongordu bu hangayahanga. O urut bidde kahanata isilun çok kaydı koydu pin. Krasnoyarskayga yarigin turniri garemiye. Bihigi tam bir keskillah tustuk but. Tompotton törütteh. Viktor Stepanov bu Çenmen Valiyevi gitti. Sürdağ şedik tustuydu. Basta kütühüme koluk. Elbaq bağlınan kıyan ihen. Kendiki kutturan kişbide. Olukten kişiге. Min onu Krasnoyarskayga beyem ile varan. Törü hıccan oluk. Köver kütühütten turan kötbülüm. Виктор Степановтың билеги күді білен тұстубат. Аттан Чермен Валиев сылтан сылайы сайдан ер. Ере кәтехиләк тұсту валла. Финал это финал. Доғыстар жігіне түгілі оңырсы батылар лоқанлық. Оңырсы ліктер. Эти Валиев кевер тахыгар үттәмметинен эре бир баллах. Бейги билебит американистер кахан багарар. Капкотторан ихерде боллактарына, кыян ихерде боллактарына. Олох битехик секундага жере тустар. Үгестәхтер. Этекинилер тустууга осколаларын bir saamay кихи карагар быраллар түгене.
Онон бу да хырыга Как минимум на 2 балла нужно Нольф проводить будет ноль. олох битехекке дире тусту дияханыбыт. Все меньше и меньше. Мана денетаққа бүгін финалга 2 американец тустар. Бу Нольфы кытта 2-0. кини доғоры тоғой хәтті кейлеға олимпийский чемпион Кайл Снайдер бар. Ничего не смог Нольф за 30 секунд сделать, сотворить, предпринять. Ол тустудun эме көрүөк бүйт. Оп, валерна хаджи жүйді қамсанат. Үткен олақ қадыры тары. Можно было на контратаке подловить. Но Сыты қамсануларын ордылар дағаны. Туақта соқ. Американец көрдөққа ордық кемер күрдік. Настроя күштәқ. Ооо! Диалогқанлық сүйістарда американец лампачкалары бәйді тері баран жүз бүтін. сначала за перевод в партер, а затем за накат. Чермен туханна. Означает Оны сына каттан кәлістер бүлді. Валиев. Это уже Эти американецке секунданны олорор Джейк Варнерден. Тоғын сәтті кейліға олимпийский чемпион. Кені білен тренерінен өлдер. ему нужны прием, причем 3 двухбальных он может не успеть сделать. Нужно на 4 и на 2. Де Бросать сейчас Нольф. үтігей тұсту валла валиеп кетеген тұхынна. Не увенчались успехом, Американец сыйғатынна таба туханан. не атакуют. Диек қағып. Сөптөк тактиканы тұтуған. Времени остается только на душе. Последние силы. Де манна во ағасы күнді қалла Атаку нет, не дает валиеп захватить ногу Чермен Валиев своему сопернику. күштәғын көрдірді. Стоит до победы Чермен Валиев. 6-0 подтверждает. Олақ bir de çukunu bir bet sana Allah katamna orke bir tahigari yükten yaktek temmete. Очередное золото. Пока на данный момент 7-е. Один балл все-таки. Нольфу 6-1. Валиев выиграл, но Bir bağlı bir yediler. Ketuak bolu yol. Altta bir aksanından kıyını yetişti. Чермен Валиев. Чермен Валиев. Осетия. Tustuğu skolotun itillaştı. Американцы становятся первой страной, которая забирает серебро в мужской части итальянского турнира в этом